Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni Mogagitan dimanapun berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali akan berbagi. Kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar wiletan pupuh pangkur dasar ala Grado Rusmana Bali channel. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan wiletan, cengkok, leg-legan gending, liak-liuk gending tidak akan pernah sama di antara penembang yang satu dengan penembang-penembang yang lain, karena yang dinamakan wiletan, cengkok tergantung dari kemampuan dan keinginan penembang itu sendiri. Dan ketika kita belajar cengkok, kita harus mengetahui terlebih dahulu memahami nada-nada cengkoknya. Nah, ayo kita langsung saja. Di sini Tiang akan mempergunakan teks Goguritan Pancadatu, pupuh pangkur Pancadatu. Di sini teksnya sisian ide ngiring titah. Nah, seperti biasa, kita tetap akan mempergunakan 3 nada, yaitu nang, ning, dan nung. Dan 3 nada ini hanyalah sebagai pengantar daripada wiletannya atau cengkoknya. Nah, kita langsung saja mulai dari baris yang pertama. Nah, sekarang kita mulai dari baris yang pertama, sisian ide ngiring titah. Di sini kita akan mewiletkan teks niki di ide. Nah, di de-nya kita akan memberikan pengembangan nada, wiletan, dan di titah, di tahnya niki. Nah, cukup simpel sebenarnya yang disebut dengan wiletan itu kalau kita sudah terbiasa dengan kecepatan nada cengkok. Sisian ida ngiring titah nanti kau di baris yang pertama. Nah, sekarang seperti apa nada-nada cengkoknya niki? Nah, kalau kita sudah latihan yang dinamakan kecepatan nada, di sini cukup mudah karena yang dinamakan wilat ini adalah nada-nada. Nah, niki nada memindahkan dari satu nada ke nada-nada yang lain dengan cepat. Nah, itulah namanya cengkok. Sisian ida nung ning nung nang ning nung. Nah, niki sisian ida nung ning nang ning nung ning nang ning nung. Nah, niki ning nang ning nung. Sisian ida agentan ngiring titaning. Nah, niki ngiring titaning nang ning nang nung nang ning nang nung nang nung. Ngiring titaning nang ning nang nung nang ning nang nung nang nung. Ngiring titah. Kalau lamatnya sisian ida ngiring titah. Nah, niko ampun, kalau kita mencengkokkan teman niko, disinilah poin dasarnya. Di sini dia Brahma yang bermain. Nanti yang ulang sekali lagi. Sisian ida nung ning nung nang ning nung ning nang ning nung. Sisian ida ngiring titaning nang ning nang nung nang ning nang nung nang nung. Ngiring titah. Nah, ini kok di baris yang pertama. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang pertama niki? Sisian ida
di baris yang pertama. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Ngalgal alas, mongol taru, agung alit. Di sini cengkoknya ada di alas, taru, dan lit. Jadi ngagal alas, mongol taru, dan agung alit. Ngalgal alas, mongol taru, agung alit. Ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cengkok-cengkoknya niki? Kita pelan-pelan aja niki. Ngalgal alas, nang nung ning. Alas, nang nung ning. Ning 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 nung ning nung nang nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung. Ini kok las yang punya cengkoknya niki sami. Ngalgal alas, nang nung ning. Ngalgal alas, ning 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 nung nang. Nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung. Ini kok. Ngalgal alas, nang nung ning. Ning 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 nung nang nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung. Ngalgal alas, ning 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 nung nang, nung nang ning nung, ini kok. Mongol taru, nang nung nang ning nang nung nang ning nung. Mongol taru, nang nung nang ning nang nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung. Mongol taru, agung alit, nang ning agung alit. Ini kok. Nah, tujuannya ini kita memadatkan cengkok niki supaya kita terbiasa dengan cengkok-cengkok yang padat, kenten. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini kita sudah terbiasa dilatih, untuk di pupuh-pupuh yang lain akan sama. Nanti kita bisa mengimprovisasi sendiri atau mengembangkan cengkok-cengkok kita nanti. Kalau kita sudah terbiasa dengan kecepatan nada cengkok yang padat. Nanti yang ulangi lagi. Ngalgal alas, nang nung ning. Ngalgal alas, ning 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 nung nang. Nung nang ning nung, nang ning nang nung nang nung, kentan. Mongol taru, nang nung ning nang nung nang ning nung. Mongol taru, nang ning nang nung nang nung, agung alit, nang ning agung alit. Nung ning nung ning nung ning nung ning kentan nih kau. Nah, kita sering-sering aja dilatih. Ini tujuannya bukannya bagaimana. Di sini lebih baik kita belajar kecepatan nada cengkok lebih awal, kentan nggih. Nanti yang bagaimana ending akhir di baris yang kedua niki. Ngalgal alas, mongol taru, agung alit. Ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Kidang, lutung, sami, rarut. Nah, di sini cengkoknya ada di pemecah nadanya ada di tung, ini di lutung, sami ada juga pemecah nada, dan rarut. Rarutnya niki kita mencengkokkan teman. Karena
Cengkok adalah kumpulan dari beberapa nada tinggi dan rendah yang berliak-liuk di dalam satu vokal. Nah, niki dirarut niki karena banyak ada liak-liuknya, makanya kita sebut cengkok. Di tong dan sami niki hanyalah pemecah nada. Kidang lutung sami rarot. Nah, ini kalau di baris yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana nada-nada pemecah nada dan cengkoknya niki? Kidang lutung ning nang dong nang ning. Kidang lutung sami ning nang ning nong ning nong sami rarot ning nong ning nong ning nang nong nang ning nang nong ning ning nong ning nong ning rarot ning nong ning nong ning nang nong rarot. Nah niki rarot ning nong ning nong ning nang nong nang ning nang nong ning ning nong ning nong ning rarot. Kalau diperlamat niki rarot. Nah, ini ke lamatnya. Nah, sekarang tiang ulangi lagi. Kidang lutung ning nang nang ning sami sami ning nang ning nong ning nong sami rarot ning nong ning nong ning nang nong nang ning nang nong ning ning nong ning nong ning rarot. Nah, setiap ada nada niko adalah nada-nada cengkoknya kentan nggih. Nah, bagaimana ending akhir di baris yang ketiga niki? Di baris yang ketiga. Kidang lutung sami rarot. Nah, ini ke di baris yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Dewate ring nusa dawa. Dewate ring nusa dawa. Nah, ini di baris yang keempat. Sekarang di mana cengkoknya niki? Cengkoknya ada di Dewate ring. Nah, niki di vokal i-nya niki ring. Terus nusa dawa. Di nusa niki ada pemecah nada dan dawa niki cengkoknya niki. Nah, sekarang bagaimana nada-nada wilatannya atau nada-nada cengkoknya niki? Dewate ring nung ninang ninung. Dewate ring nusa nung ninunang nunang nusa dawa ning nang nung ning nung ning nung ning nang nung nang ning nang nung ning ning nung ning nung ning Dewate ring nusa nung ninunang nunang nusa dawa ning nang nung ning dawa nung ning nung ning nang nung nang ning nang nung ning ning nung ning nung ning. Dia ulangi. Dewate ring nung ning nang ning nung. Dewate ring nusa nung ning nung nang nung nang
nusa dawa ning nani nong ning nong ning nong ni nang ni nang nong ning nong ni nong ning dewa tering nusa dawa ning nani nong ning nong ni nang ni nang nong ning nong ni nong ning dawa seperti ini kan cepatnya di dawanya nih. Nah, Tia ulang sekali lagi. Dewa tering nung ni nang ni nung dewa tering nusa nung ni nung nang nusa dawa ning nani nung ning dawa nung ni nang nung nang ni nang ning ning nung ni nung ning Nah, sekarang bagaimana ending di baris yang keempat niki? Dewa tering nusa dawa Nanti kau di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Di sini teksnya kagiat ngaksi sisya Mongol taru. Kagiat ngaksi sisya Mongol taru. Nah, ini di baris yang kelima. Nah, sekarang bagaimana cengkok dan pemecah nadanya nih? Kagiat nung ning nang ning nung ning nang ning nung ning nang ning nang kagiat nung ning nang ning nung ning nang ning nung ning nang ning nang bisa tanpa pemecah nada atau tanpa cengkok. Kagiat ngaksi sisya bisa seperti ini kok, tapi di sini kita kembangkan bagaimana kita improvisasi, kita improve gitu. Kagiat nong ning nang nong ning nang ning nong ning nang ning nang kagiat ngaksi sisya nang nong ning nong nang nong ning nong ning Mongol nong ning nong ning nong Mongol taru nang nong ning nong ning ning nong nang ni nang nung. Kintan. Nanti yang ulangi. Kagiat nong ni nang ni nong ning nang ni nong ning nang ning nang kagiat ngaksi sisya nang nong ning nong nang nong ning nong ning ngaksi sisya Mongol nong ni nong ni nong Mongol taru nang nong ning ning nong taru nang ni nong nang nong taru. Kintan. Dan setiang ulangan dari yang pertama. Kagiat nong ni nang ni nong ning nang ni nong nang ning nang kagiat ngaksi sisya nang nong ni nong nang nong ni nong ning Mongol nong ni nong ni nong Mongol taru nang nong ning ning nong taru. Nah, sekarang bagaimana ending di baris yang kelima nih?
kagiat ngaksi sisya mongol taru nanti kau di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Rares ngatag rencang ide. Rares ngatag rencang ide. Ini kok di baris yang keenam. Nah sekarang cengkoknya niki. Rares ngatag nung ning nang ning nung ning nung ning nung ning nung ning rares ngatag rencang ida nung ning nang nung rencang ida nung ning nang nung ning nang ning nung ning nang ning rencang ida nung ning nang nung ning nang ning nung ning nang ning rencang ida cengkoknya seperti ini kok. Nah sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keenam? Rares ngatag rencang ida. Nah, ini kok di baris yang keenam. Sekarang kita lanjut di baris yang ketujuh, baris terakhir nih. Sekarang kita lanjut di baris yang ketujuh, buta buti kalau kali. Buta buti kalau kali. Nah, ini kok di baris yang ketujuh. Nah, mengenai cengkoknya niki, di butinya niki, buta buti nang nung nang ning nung buta buti nang nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung buta buti kalau kali nang ning kalau kali. Kalau kita tambah di paling bawah niki, umpamanya di kalinya niki, buta buti nang nung nang ning nung nang ning nang nung nang nung kalau kali nung nung ning nang nung nang ning. Nah, ini kalau kali. Nanti kita bikin lebih mudah aja nih. Kalau kali nang ning, kalau kali. Nah Niko, bagaimana ending akhir di baris yang ketujuh niki? Buta buti nang nung nang ning nung buta buti kalau kali. Nanti kok di baris yang terakhir di baris yang ketujuh. Poinnya di sini, nanti poinnya kita bebas nanti mengenai power suaranya kita naikkan nadanya, apakah di nada sol, apa di nada la, umpamanya kita naikkan umpamanya di nada yang lebih tinggi. Sisianida ngiring titah
kalau seandainya naik, kita bisa menaikkan atau kita bisa ambil jalan di nada tengah. Tapi cocoknya pupuh pangkur niki nadanya naik, kenten nggih. Nah niki karena apa namanya? Karena tutorial kita bikin ada di tengah-tengah kenten. Nah niko kira-kira yang tiang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni magagitan, khususnya niki para pemula. Kirang langkung untuk titiang aturang tutorial puniki titiang lunas geng reno sinampuro. Sinap titiang untuk Pramosanti. Om Sante 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 Om.